kohtumisele, kus Tartu Tammekal on täna külla sõitnud Narva Trans. Külalisvõistkonna algkoosseis on järgmine: number 1 Sergei Prihodko, number 2 Jevgeni Skazura, number 15 Stanislav Tito, number 10 Aleksandr Sarovenko, number 14 Erik Grigorjev, number 5 Sergei Kazakov, number 19 Pisehi Elisee Jüri, number 20 Vladislav Ivanov, number 7 Vitali Luusel, number 13 Aleksandr Zutburkin, number 17 Aleksandr Aleksejev. Transi vahetusmeeste viigil on number 9 Maksim Krusnov, number 18 Nikolai Saitsevs, number 21 Vitali Kutuzov, number 16 Artem Škinjov, number 12 Maksim Kukatkin. Kooliviskond Tartu Tammeka algkoosseis on järgmine: number 33 Andrus Lukjanov, number 5 Kaspar Kaldaja, number 15 Martin Hurt, number 12 Rauno Tutk, number 16 Martin Nager, number 32 Heiko Tamm, number 7 Siim Tenno, number 43 Brescia Murkla Jan Bongo, number 17 Mikk Laas, number 10 Aleksander Frank Nimo ja number 11 Moedo Vakk. Tammeka vahetusmeeste pingil on number 98 Marli Kütt, number 88 Ander Paabult, number 27 Olav Perli, number 30 Chris Anderson, number 13 Jürgen Lorenz, number 92 Simo Tenno ja number 23 Kristjan Tiirik. Tänase mängu peakohtunik on Heiko Saar ning abikohtunikud Lauri Salei ja Maitel Mikson.
Trasokni życie i tyle, ale nie Marvele ühe ajale tagasiseisuks 2-1 ja Leegion 20 organisaatorile.
muidugi.
circa